وأن يسمع النداء فلا يشهد مثل ما يشهد المؤذن. Андан кейінкisi муаззин, андан кейінки жаман нәрселерден азанчы азан айтып атқан мезгілде азанчының арқасынан қайталабастық. Азанчының айтқан кәлималарына, сөздеріне қош көңіл мамиле қылыштық. Бұл дағын өте жаман нәрселерден деді. Бұға дағын біз еске алайлы, бұл нәрсені дағын. Азанчы азан айтып атқанда Аллаху акбар, сіз дағын ұғатасыз ба? Арқасынан қайталаңыз. Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, сіз да қайталаңыз арқасынан. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Bir rivayet var. Uşul yerde dağın kiçine bir toktol ötölü. Tafsirun Nasafi kitabında keledi. Kebir bayağı bul hadis sahih emes, bul hadis bunday tigindey degenlerinin kulağın altın sırga. Bul Tafsir Nasafi kitabında keltirilген hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar: "Men sami'a ismi fin nidai faqabbala ibhamay." Qaysi bir insan deydi. Ошол азан айтылып атканда менин атымды укса. O degeni azan aytılıp atkanda Eşhedü enne Muhammader Resulullah degen sözді uqsa, Muhammed degen atты uqsa sallallahu aleyhi ve sellem. Oşol mezgilde faqabbala ibhamay, eki baş parmağını öpse, janadagın oşol eki baş parmağını eki közüne sürköy turgan bolsa, fa ana qaiduhu talibuhu fi sufufil qiyama ve qaiduhu ilal cennet. Men oşol insandı kıyamattın kıyınçılığına, kıyamattın İnsanlar ушундай bir kıynalıp жүргөн mezgilde kıyamatta insanların arasına men anı izlep tavamın, anı jetelep turup beşke jetelep kiremin dedi Peygamber aleyhissalam. Bu nerseni de eski alışımız gerek eken. Başka rivayet var uşul nersege. Kaysi bir insan azan aytılıp atkanda Peygamber aleyhissalamdın atını uğup turup Eşhedü enne Muhammader Resulullah degen жерine jetken mezgilde uşintip eki kolunu övüp andan keyin közüne sürköy turgan bolsa anda al insan oşol insanga közü körбөй kalуу orusundan Kuday Taala al insandı saktayt degen rivayet var. Bul Peygamber aleyhissalamın hadisi, bul nerse Tafsirun Nasafi degen kitapta keltiredi. Andan keyin dagın azandın kelimelerini kaytalaşka hareket kılaylı. Andan keyin hayya ala sola, hayya alal fela. Ne aytabız? La havla ve la kuvvete illa billah. Andan keyin hayya alal fela. Ma şa'allahu kana ve ma lam yasha lam yakun. Andan keyin Allahu akbar, andan keyin la ilaha illallah. Uşul azandın kelimeler aytılıp atkanda mına uşul nerselerge dagın sözsüz türdü eski alıp kaytalap turgan bolsok, uşul azançı aytып atkandagı algan soğuptu inşallah siz menen biz dagın alabız. Uşul soğupka jetişebiz. Anan azan temasına kirip kaldık. Azan temasına kirgende dagın bir nerseni eski alaylı. Sözsüz türdü azan aytılıp atkanda siz kanday amal kılbanız daroo toktoş gerek. Gerek bolsa Kur'an okup atkan insan Kur'andan toktop turuş gerek azan aytып atkanda. O başka işler emez, dikançılığınız, başkanız emez. Kur'an okup atkan insan Kur'andan toktop turuş gerek azan aytılıp atkanda. Ne üçün? Namazga, ibadatga çakırıp atat. Hayya ala sola, namazga kelgile de atat. Hayya alal fala, tozokton kutuluğa kelgile de atat. Oşol mezgilde sözsüz olturup jakşınakay kıblanı karap azandı toluk uğabız. Andan keyin arkasındağı duanı dağını esten çıkarbaşımız gerek da. Arkasındağı duanı dağını kılıp koysak, bu öte jakşı amallardan bolup eseptelenedi. Ve andan keyin ve en azkuru indahu fala yusalli aleyya. Andan keyinkisi men Peygamber aleyhissalamdın atı zikir kılınganda arkasından salavat aytpagan insan dedi. Bul dağın öte jaman amallardan, öte bir jaman baktısızlık amallardan deydi. Peygamber aleyhissalam atı zikir kılinganda kaysıl jerde bolbosun, kaysıl uçurda bolbosun Muhammed atı çıkkanda sallallahu aleyhi ve sellem. Arkasından sözsüz salavat esten çıkbaşı gerek. Ve ruya an Abi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu aleyye fe inne salata aleyye zekatun lakum. Peygamber aleyhissalam aytып, mağa köp salavat aytkıla deydi. Köp salavat aytkıla, mağa aytkan salavatыңар sizlerдің күнөөңөрдү keçirtet dedi. Kança köp salavat aytsanız, sizдің күнөөңүз oşonço köp keçirilet eken. Ves'alullaha lil vasila. Jana oşonda ile Allah Taala'dan men üçün vasilatты suragıla, vasilany suragıla. Anda sahabalar suraştı. Ve mel vasila ya Resulallah. Ol men üçün vasilany sura dediniz. Al vasila em ne dedi? Anda Peygamber aleyhissalam aytты.
أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأنا أرجو أن أكون منها. Ол васила дегені Құдай Таала bir insanga dayardап қойған бүт Адам алейхиссаламдан тартып қияматқа чейинки инсандардан бирле инсанга дайырдап қойған қияматтағы жақсы жер екен. Мен ошол жерге жетүүнү мен үмүт кылам дейт пайгамбар алейхиссалам. Ошону мен үчүн дуа кылганда салават айткыла, ошондой эле мен үчүн василаны сурап тургула дейт. Эми fa inna wasilati shafa'atun lakum дейт башка риваяттарда. Мен үчүн силер мен үчүн василаны сурасаңар, ошол нерсе силерге шафаат болот кыяматта дейт. Bir minut. Кечиресиздер. Ошол азан айтылып атканда азандын дуасын угабыз го. Ошол азандын дуасын айтканда ошол жерде дагы василаны сурашпа. Аллахумма робба хазиhi da'wati tamma was salati al-qa'ima ati Muhammadanil wasilata wal fadila. Ошол жерде я Роббим ушул эми азандын дуасын кетилет дагы, анан ошол жерге барганда Роббим Мухаммад алейхиссаламга фазилатты да бер, ошол өзүң даярдап койгон василаны дагы бер деп азандын дуасын айта турган болсок, ошол жерде пайгамбар алейхиссалам үчүн ошол василаны сураган болобуз.